Uşağı. Gelin siz bunu alınızda. Geliniz işte bul sizge. Bul sizge. Bul da siz çay içip oynasınlar. Ayvat sen kapınızda okşayıp biyle katlı biyle adım. Gelinizler ordumuzdan orma oturunuzlar. Sizler geyikler sözsünler. Mıhtı bilesengizler. Bunu anlamasa biz geyikli söz gezegin Gülden Abcıöz'den Atatürk versek. Gelinizler. Gülden Abcıöz'ün Atatürk'ü. Hurmatlı konuklar, hurmatlı budalar, hurmat tuğanlar, ağalar, ezeler. Bugün şurada bizlerken çok kızıldatıp bizler yaş koyuldu. En bizim kalorumuz şu kızıl günün balarında en negisi şu baktı dağlar. Bargan yerine bargan yerine baktapılı kızıl baktasın. Biyolar, budalar, çobanlar ming yıllık budalardan olsun. Kızıl günün biyolar ardayım şunday baktı olsun, ömrü uzun olsun. Kudatar, tuğanlarda da bu kızıl kudatarlarga hizmet kılgan yaxşı gelinlerden olsun. Oğlumuzlar şu tuğanlıklarda kaynata kaynalarından hizmet kılgan yaxşı oğullardan olsun. Biz şu en baktı olsunlarda kalayız. İlgi yıllıkı, geçtiğe geldiğinde şu şundan görüşlerimiz oluyorsunuz. Burada yine bilinçleri sizlere yaparım. Bu da bu olsun. Eyvallah bu olsun. Eki bu da bir yıldığımız, bin yıldır budalardan bol, bıçaktaştan, yaxşı budalardan bolumuz. Her daim yiyimizde şurada toylar oluyorsun. Arkada baldarımız duyduğun, her daim yaxşılığınızda duyuyorlar. Ona metin çaytarım 2 yaşta. Sizler şu adır bir memlekette kura oturasınlar. Şu kuradan yüklenir, türelik olsun. Her daim karmaşkan yıllar üzülüyorsun. Aldınlardı bala bassın, arttılardı mal bassın. Her daim carcar caynap türelikler. Gelinizler, sizler zaten gelin. Söyleyip var mı? Geliniz. Assalamu alaikum, hurmatlı bugünkü Aqto'ydu güveleri, kımbatlı biyoğlan Afgan'dı, karındaşım Güldana, sizlerdi bugünkü ünlüden ülpet toylarından çin yürekten kutuktayımız. Sizlerge kalırım, çinden soğuk uzak ömür, Allah'ın karmaşkan konular tübelikü acırasın, bar olgula, baktır olgula, bay olgula. Cenab-ı Şükrü'ye gelgen bugünkü bizim konuklarımız, ardaqlı konuklarımızga men Güldana'nın ağası sizlerge çin yürekten razıçılık bildirem. Allah'ım sizlerden yüzlerde de toylar olsun, жақшылықтар olsun, marekeler olsun. Oşal toylarımızdan biz de bararlı. Sizler de uğuruyla kız çağırınızlar. Çok rahmat gelgenizler için. Kımbat Yıldız Güven, şu Mülerin toyu vardı, Buday Talam kutlusun. Buday Talam yeğeni presinler, oşorlarını versin. Karmaşkan olmadı, çok da cazibasın. Şu 2 yaş ömür boyu, yaş onun ıssığına çoğu bilip, muzdağına çoğu tolu, ardayım, baktılı olup, şu kaynatana silahlar, büyüyorlar, biz yaka Akçoltay olsun, kızınız sizler yaka Akçoltay olsun, Kudayınlarına, şu baktılı olup, cürebiler. Geliniz. Daha söyleyip durumlar var mı? Gelin. Futbol sonu, adayın arkadaşlar olan, gündüzü, adayın yaşlı
üstünde yüklü. Yaşı dileklerim var demekler. Kavulmasınız yerden. Efendim, kamerayla kıyışık olasın birge. Cumhuriyet Türkiye'ye adayın yaşı 14 üstünde gidip cürergile sevgili olur. Amanda de buradan bir altına öğreneyim. Gelinizler anlama sesler, bile presleri orada presler. Geliniz. Gelinizler oradan gelinizlere eyvallah. Gelinizler. Geliniz. Sizin gelinizler anlama bir şanlı bir yapacağız. Gelinizler arkadaşlar sizler elinizden tafsırınca bizde bir özgür olup etti. Siz gelinizler bardığımız tanıgan, barımızın suymançılığımızda ev olgun, Kırgız'ın en mıhtı kızlarının biri, Kırgız'ın ellerine emniyek isinip, bardığımızın cünövümüzden özünün suyusun tağıp, bardığımızda en mıhtı çıkarmalarda aralap жүрген eşekemiz var, toz olыңызlar, Алтынай, Нарбаева eşekemiz toz olыңызlar. Sağındım yazdım sanar kapasıp çürüm sayraşın gülüp koştum sanar kapasıp çürüm sayraşın gülüp koştum
кечиңиздер менен урматтуу төркүндөрүм, аябай кубанып атам. Ушундай жакшынакай биринчи Айнагүл эже менен таанышканым, ошон үчүн Айнагүл эжем жездем деп сүйлөйм. Бул үй бүлөнү мен өтө сыйлайм, урматтайм. Себеби чегетер менен, мээнети менен ушунчалык өздөрүнүн адамгерчилиги менен, ыймандуулугу менен, ынтымактуулугу менен ушул жерде кошуна болгонума да кубанаттам. Ушундай жакшы адамдар менен, ошон үчүн эң биринчи 2 жаш бактылуу болсун. Ушул жаштарды тапкан, төрүндөгү отурган жүздөрүнөн, бир жүзүнөн күндүн нуру, бир жүзүнөн айдын нуру төгүлгөн ата-энелерге бир таазим этсем, жаштар бир кол чалып койсоңуздар. Себеби ушул ата-энелерибизди берген бата тилеги менен, туура берген тарбиясы менен ушул жаш күндөргө жетип жатабыз. Ошон үчүн сиздер да биздин бактыбызга бар болуп, ар дайым төрүбүздүн көркөңүздар, сиңдим Гүлдана менен күйөө бала бактылуу болгула, өмүрлүү болгула, ырыс кечиктүү болгула, бак дөөлөттүү болгула. Баардык ынтымак ырыс кечик сиздердин үй бүлөңүздөрдө болсун. Ушул отурган туугандарыбыздын бүт бата тилеги тийип, көп балалуу чакалуу болгула. Мен ошондой жакшы тилек ниет менен келдим. Анан ар дайым ата-энелерди урматтап сыйлайлы. Себеби ушул үй бүлө менен мен өтө баягы айтып коет, жанымда жүрсөм дагы сыртыңдан багып жүрөм дегендей, мен ушул эжем менен жездемди бала чакасы менен жакшы көрүп, ар дайым көргөндө жүрөгүм сүйүнүп, ушундай чыныгы ынтымак, чыныгы эң бактылуу үй бүлө деп ушул инсандарды сыйлайм. Ошон үчүн ушул үй бүлө үчүн да бир таазим этсем, кол чаап коюңуздар, урматтуу туугандар. Себеби балам, кызым дегенде териңе батпай, керек болсо көзүңдү чыгарып бергенге да даяр экенсиң. Себеби мен дагы энемин. Ошон үчүн ушундай жакшы инсандардын тоюна келип, сиңди катары келип турганыма өтө кубанычтамын. Ушундай тойлордо ар бириңиздерде болсун. Мен сиздерди өтө жакшы көрөм. Ошон үчүн кайрадан ушул бир туугандар урматына, ушул бала чакаңыз менен, бир туугандарыңыздар менен келиңиздер. Мен сиздер үчүн сөзүн Алишер Тоотто айттым. Бир тууганым бердим. Мен сиздер менен бир кардынан чыкпасам дагы, жан дүйнөм менен бир тууганмын, урматтуу төркүндөрүм, жакшы көрөм баарыңыздарды. Келиңиздер, анда эмесе бир тууганым берген келиңиз. Özgür
кезде күтүп жүрөм саған. Bir туғаным таянар асылдарым, асқазодай бел болар жақындарым. Қарным әлем болар қайда жүрсің, амандығын тілеймін барларыңа. Bir туғаным таянар асылдарым, асқазодай бел болар жақындарым. Қарным әлем болар қайда жүрсің, амандығын тілеймін барларыңа. Амандығын тілеймін қымбаттарым. Ушундай ынтымактуу ызкечтүү бир тууган болуп жүрө берелик. Эми эчкимиңиздер бийге чыкпай койсоңуздар мен таарынып калам. Себеби мондай чоң эле болсоң дагы ичим өтө тез таарынып калам. Ошон үчүн мени таарынтпай кетирем десеңиздер, урматтуу төркүндөрүм, туугандарым, бир туугандарым, ушул Гүлдарна менен күйөө баласындай сизде калгандай жакшынакай той болсун. Бүгүн той, бүгүн биз бийлешибиз керек, ырдашыбыз керек. Келиңиздер, сиздерди мен ортого бийге чакырайын. Хабибулла Азеткуловдун "Таарынба" деген ырына. Келиңиздер, урматтуу туугандар. 100 граммды алып берип чыгыңыз эжеке, келиңиз бул жерге. Келиңиздер. Келиңиздер, баарыңыздарды бийге чакырам. "Таарынба" деген ырына. Gelingizler iki yaş ortağa bilge çıkıyoruz. İki yaş gelingizler ortağa bilge. Yarınlar unutmayman esimdesin, Kovustonday dolunu sezimdesin. Kara koçu kapalı havalarında, Kayılarda sarılır sezimdesin. Kara koçu kapalı havalarında, Kayılarda sarılır sezimdesin. жашыбыз кыргыз элине күндүзү күндөй түнкүсүн айдай жарык берген үй бүлө болсун. Биз сыймыктанган, биз жөрөнгөн үй бүлөлөр болсун деген тилек ниет менен мен анда Алтымыш Кадыровдун күн болуп дейт турчу деген ырында мен кабыл алганыңыздар, урматтуу туугандар, келиңиздер.
жаткандарым, деп тургандарым бар болуңуздар. Çoğun rahmat. Kırgız Respublikası'nın el artistkası Mukamündü Altınay Narbayeva göz boldu. Kalan men aytmayman özünüzden bilingizler. Turatbek Tağavuz başlagan Ulkan Ejemiz Koçlukon Tağacıkты gelingizler. Yetip atılan Ömürbek Bayköz Adaptın Şavak'tan tuğanlar. Men hazır 5.000 lirga törsem 5.000 kız razı olup deyipken. Anda arjaqtan Atanbayev turup alıp, hazır men 10.000 kız samaga 10.000 kız razı olup deyipken. Anda arjaqtan Ömürbek Babanov, men 5.000'likten 3 ömürlük koysam bana 15.000 kız razı olsa, Lötçüktün jingel ketken olsa, jöngötkü hazır men 3 ömürlük törsem büt kızıma razı olup deyipken. Gelingizler. Жақсы ниеттерді Араластар урматтуу бүгүнкү тойдун коноктору жана өкүлдөрү, сиздерди ушул бүгүнкү үлбөт тою менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ушул Тагажыктын атынан жана ошондой эле 2 жашка калоорум чын күрөшү болуп, ошондой жана эң башкысы бактылуу болуй. Hurmatli ballarım, bildaman, Avtandil. Sizlerin toyuna mut bolsun, tüvelke baktılı olun, karmaşkan koluna tüvelke üzülmesin, çok bala çakalı olunla, baktılı olunla, önü özgüle, el arasında bar bolunlar, bay bolunlar, tinç bolunlar. Eki jakaten büyün üzülelerden bolunlar. Eki kudalarına olsun kalorum olsun, minti kudalardan bolup olsun, ömür boyu jakşı, ıssık kudaylardan bolup eki jakşı silahın kudalardan bolunlar. Elimiz tinç bolsun, yurtumuz tinç bolsun, jakşılıklar olsun, her birimizde olsun, toyda boluyoruz. Урматтуу биздин сиңдириз Айнаш Бүйөгаловдур. Силердин турган кубанычыңар койганга баспайчы. Ата эне үчүн кызды уядан учуруу, уулду büйлөө, буларды тындыруу эң дүйнөдөгү бактылуу нерселердин бири болуп эсептелет. Анткени бизде деле кыз бар, уул бар, тындырып атабыз Кудайга шүгүр. Ушул кызыңар барган жерине суудайсың, таштай катып, барган жерден бактап, автомобилдерди кармашкан болуп тартып үзүлөсүн, түбөлүктүү болсун. Gündenen Kudagaylarga kız bolsun, Avtandil bizde uğur bolsun. Daim jakşılıkların üstünde жүрсүн, astıların balabastın, arkasını malbastın, eğri jeri menen, tuğan urugu menen, kaynatası menen, ata-enesi menen, baatı menen daima bir bolsun. Jakşılıklarda da, jamанлыктарда da hiç kaçan karmaşkan koldan üzülböy, түбөлүктүү bolsun. Sizlerge kağalarım, şu kızыңар, uğuңар, sizler oylamандай çıksın, sizler sыймыктангандай bolsun. Sizlerdi da sıylagan, kayınçılık da sıylaganlardan bolsun. Eş жамандык көргүндө дүйнөдөгү баардык жакшылыктарды каалайбыз. Ушундай эле баарыңарга коноктор болуп өзүбүзгө да дайып турабыз. Кемебейли ар дайым чогуу бактылуу бололу. Бул заманыбыз тынч болсун, эл жери заман болсун. Аз болсо да көптөй көрүп, беректерибизди тапшырып коелу Айнаш менен сүйөрүм. Hazır şaşmay turumuz, benim uçuru geldiğinde. Hurmatlı dinleyenler, sevgili size zararlısı, Kardayım baktığı yaşanan olmalar, ne dediği oynamasından getiriyor. Kardayım sıkıntı namazlı yaşanan olmalı, bunu gördükleri oluyor. Size baktığı olmalar. Sonra bakıyoruz. Bugün ülkeden giden monster
ошону менен бирге тойдуна келатыр баардык бакталар калайбыз менен айткан сенден соолук бакталар жашоодогу эң чоң үмүттерге жетишиңерди ошондой эле ата энеңерге үйүндүү намыстуу жаштардан болуңар ошону менен бирге баарыңарга сенден соолук ишиңерге ийгилик баарыңарга бакталар кылгыла кымбаттуу ушул айнаш сүйөркул силердин ушундай ак тойлор дайым кут болсун ушундай уул үйлөр кыз чыгарып ден соолук болсун баарынан дагы бул жана кызым менен автомобиль ушу силердин үйлөнүү үлпөт тоюңар кут болуп бактылуу болуңар алдыңарды бала басып артыңарды мал басып үлгүлүү семьядан болуп ата энелерге күйүмдүү бушундуу болуп кандаш болуңар ажырашпай дайым жүзүңөрдөн күлкү кетпей ден соолук болуп биринчи байлык ден соолук экинчи байлык акча болуп дегендей ден соолукта болуп бактылуу дайым жүзүңөрдөн күлкү кетпей үлгүлүү семьядан болуп жүрүшүңөргө мен тилектешмин бактылуу болуңар баардыгыбызга ушул күдүгөйлөрдүн баардыгына ден соолук каалап кетем тоюңар кут болсун Gençler, buna toyun görüp, toyuna ırdayımız bildiğiniz dökülürse, buradaki sözü kıskartallar görürden köp bilir. Gelinizler, ırda veriniz. Gelinizler, bilekli genel tavsiyeniz ama bizge ırda veririz. Buna hazır bizge ırda verin. Gelinizler, gitmeyi turağız. Amcayız ellerine şaşıltası görse ben ırdayım dem şaşılattan turmayı ekip oldu boşaltıp turup verin. Geriler bir yere çıkıp veren dedi o şey. Geliniz, kolunuz boşalın. Биздин жаш кезекте ырдайбыз десек апаларыбыз сабайсыздар. Азыр ырдайбыз десе сүйүнөбүз балдарыбыз. Ошол үчүн баары силерге ошол. Адам деген асыл болуп жаралат. Адам деген бул дүйнөгө аманат. Кадыр көңүл калтырышпай туугандар эй, ойлоп күлүп жүрөлүчү саламат. Кадыр көңүл калтырышпай кудалар эй, ойлоп күлүп жүрөлүчү саламат. Толтурабый бөскө жери калбасын, абайлапсың тамчы жерге тамбасын. İçmeyim dese sen gürönü kıynabağın ey, şağın sığıp kolum uyanıp kalmasın. Men jıybaymın dünüyönü üyümü, andan görüp toy veremin günügü. Azdan içip aç kılaçı gömüldü ey, kimler jetken dünüyönün tüğünü. Azdan oyunu aç kılaçı gömüldü ey, kimler jetken dünyanın tüğünü. Barıngарға қалағаным жақшылық, ар бір үйде дайым болсын қаттырып. Мұрын құдай заман жақшы болғанды ей, қойып өтпелем барыңарды мас қылып.
жеңгемнің апасы тұрады. Келіңіз. Қол шапалақпен қозғалыңыздар. Мына шіркен Сарымерден қыздар менен балалар айтса, бүгін жолда біздің етектер допылырақ та. Мен şu ballarımı anlatıp Kovganıp toplumdan da sesini Narbayeva'nın yanına koyayım. Kovganıp tolkunda var
Onun resimlerine koymuş. Gelingizler bir kucaklaşıp hazırda Darya Apa'nda belekleri alırken gelingizler Darya Apa belekleri tavsiyelemesi belekleri tavsiyelemesi Darya Apa gelmeyi çok bağımız kulağımdaki o bir bileyle geliniz arkadaşlar bizden mıhtı hazır koşulda yaşlarının süyönçülüğüne ev olmak özümüzden tanım çürgün mıhtı ırkçı yigitlerden biri Abdali Abu Kasımov ırda versin biz olsa Darya Apa'nın kudagılar ol bileyiz. Assalamu alaikum. Урматтуу, кадырлуу коноктор. Кудай Таала негизи бирөөнү себепкер кылып жолуктурат эмеспи? Сиздерге себепкер кылып жолуктуруп аткандыктуу 2 жаш болуп атат. Автандил мырза жана ошондой эле Гүлдана кармашкан колуңар үзүлбөсүн. Келечектеги кыргыз элибиз сыймыктанган жана ошондой эле алкым деп алкымдын камын ойлобой, калкынын камын ойлогон. Кулкун деп кулкунун камын ойлобой, журтунун камын ойлогон жакшы жубайлардан болушуңарга тилектешмин. Силерге жөнөкөй эле сүйүү каалабайм, ак куулардын сүйүүсүн каалайм. Кергиле жигит жана ошондой эле кыздар, балдар ортого жеңилбеги билейбиз. Кайрадан шустрыйлар сиздер үчүн.
meni сыйлап кол чаппай эле коюңуздар. Той ээлерин сыйлап кол чаап отуруңуздар, Тойго келгенден кийин тойду күтүп туруш керек. Андыктан бар болуңуздар, сиздерге жөнөкөй сүйүү кылабын жана ошондой эле Автандил мырза алган жарык менен аман бол, кармашкан болуңар, өзүңөр. Мен негизи канаттууларга жакынмын. Илгери чоң аталарыбыз жашынакай кыз көрсө балыктай болгон кыз экен деп коючу. Чоң аталарыбыз ушинтип айтышкан да. Азыр биз жаштар ит жошка кызга деп коюп атпайлыбы? Ошо чоң аталардын сөзү боюнча жазылган булар. Сиздер үчүн балыгым. Келиңиздер. Шаңдырак бийлейбиз. Sizler için kaynadan harikalar. Cana şunda ele orunlay ağabeyimizin adına gel odamız. Автандил Гүлдана Бақлолла. Sizler için harikalar. Kaynadan sabah sulayız. Şandırap, sanıp, çaçırap ileyiz.
негизи биякта менин чыгармачылык алып бергендерим бар болчу. Анан бул Орунбай байкебиз айтып атат, ошол дырдап кетти деп. Негизи тойго келген тойдун да өзүнөн бир жолу болот да, кайсы убакта кандай кылат, кандай болот. Бирок суроолор болуп аткандан кийин кайда жок, ырдагында тура келет да. Капасылык жок, эмне бул тынбай эле ырдап деп жаман көрбөңүздөр. Ишенич сезим эч качан артылбасын. Ар дайым бири-бириңиздерге ишеничиңиздер. Менин ырчы кылганым сиздер үчүн ишеничи. той кыласың. Ар дайым бири-бириңиздерге ишенип жүрөңүздөр. Жана ошондой эле Гүлнара Автандил мырза бактылуу болуп кармашкан оңар үзүлбөсүн. Кол чабуулар эстрада ырчысы жана просто красавчик Автандил болду. Келиңиздер. Апа, Дарья апа, Көрүн ата келиңиз. Ата. Апа, келиңиздер. Мына ылайым 1000 жылдык кудалардан болоңдар. Бир кучакташпаңыздар, келиңиздер. 1000 жылдык кудалардан болуңуздар. Чоң рахмат, чоң рахмат. Кыздар келгиле. Дагы барбы кел. Кел мына. Ооба. Азыр мен силерге белек берем да, мына ким эң мыкты бийлесет. Келгиле. Санжар, кичине 30 секундтук музыка коюп бер. Келе, ким жакшы бийлесе мен белек берем, келгиле. Опа, ким менден жакшы бийлесе. Опа, келгиле. Опа. Ким жакшы бийлегендерге берем. Мына, кел сага.
Mına mıқты biylегендер менен жана чыгарып коюбуз да. Сага бийлегендер менен жотурлар мына. Отур эжеке. Мына келиңиздер митинг кылып эле туралы. Кудай сактайгыр. Мына мен азыр кичинекей мына жок. Кичинекей кызга бердимби? Келгиле мына. Mına gelgiler revolitsiya kılmay turabız, biylегендерди берели. Азыр ким мыкты билесем о топту берем. Тоолбаңар бийлегиле ортого. Дагы 10 секунддук музыка. Кеттик. Кана. Бала. Тоолбаңарга берели. Gitmeyle daha oyun var. Hazır bunday oyun oynayız. Kim kıyım olsun, hazır sizler oyun ortasından sürü öğretmenlerle oşalar kol götürüp, oşalarga belek verip. Buna kim mektepte eki alır? Kim mektepte eki alır? Allah izin verir belirler, makulanda. Kim mektepte muallim beni aytışat. Gibi de apasından korkpoy. Gibi de apası atasını başkarap. Berme bağla, bağla başkarmaydı. Boldu. Hazır daha odağılar. Oynaşıları dağı barıp durup 20 soğundan çoğulup geldi. Anam oynayız bolla. 10 maçı sana aça çoğulup geldi 20 soğundan. 1 2 3 4 5 karmak dur. 6 7 8 9 Kana kimden çıkırmasam var kana. Karmak dur mu akşamlardı var öyle. Karlıkçaya jol. Gel. Kana daha var mı çıkırmasam var oynayıp durganlar. Жоқ, эгерде мына 20 сомдорыңарды көрдүм барыңарды. Ошол тойдун акырына чейин мени алдыман чыксаңар алып коем 20 сомдорду. Мага көрүнбөй атырлар, макулбу? Андан дагы бир өзгөчө белеги бар, аны оюндун акырында берем. Ким той бүткүчө мага көрүнбөсө ошол көрөм. Ким той бүткүчө мага көрүнбөсө ошол белек берем акырында. Мен азыр көзүмдү жумам дагы 10 чейин санаса жашынып калган, макулбу? Anam ben akırında özümüzleri tavalam. 1 yaşımda 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Buna evi oyunda toyun akırında bilek verem sizlerge. Makul ata-eneler ballarını karama oturalı. Gelingizler uşuday karanızlar çıkanmay gana sonum olup kalken. Buna daha bir özgöçe bir oyunumuz var. Kız taraftan ecesi jengesi, bala taraftan ecesi jengesi. Gel koşamızlar birbirine. Sizlerden kız? Sizlerden kız? Sizlerden bala? Rul. Baul. Güçlü degenden boyun var mıydı? Koyunuz ay. Okşaştırıp aytınız, oyga kelgen boptu oy. Bizdiki savun. Mebet katı söyleyse, tamaktı jöyle ataslar, niye söyleye ataslar bilmedim. Doğru. Arada, Eliden hiç olup çıkmazlar da katı söyleyeceğinizler. Çık olur. Tamam, klas bir gözü. Genize bir kol çalma
Gelingizler,